Келе Жамат. Bu yerде 3 komandanın ballar oturur. Komandan жетекçi алып bekleşke oyunda. İşte olmadı olay kaldı. Кейінгі ойындарға игілік күш қуат қалайсыз? Балдарыңарға сізге ошол бүгүнкү жастар ойнай жатқан сізге Алла разы болсын. Кайсы жерде Алланын атын атап, Алланы уктабаса ал жерде береке рызык болбойт дейт. Ошол бизди жараткан Алла Таалага мөмөттөш. Шүгүр мактоолор болуп жигиттер. Эң негизгиси мына өздөрүбүздөн тышкары аман эсен ар кайсы команданын флагын көтөрүп намысын коргоп келдиңер. Ошол жерде достойно эркектик намысты коргоп командаңарданчы ошол ийгилик алдыда оюндарга бардык командага